Ubak samlin malangyang MLA ka Soyong constituency, menta kasinginang kong kakat kanday tarik nailur arajar arpoar. Ula plipaj ba ya kamadan ilakay football, kabalas na berkagalari, halen mau tap Soyong. Ya kate kamadan kabakot siya kasan pawailak prapun ruajar sans pa atingka. UMLA ula plipaj ba ha kajian dan lang UMDC ba syarbor maulong, BDO ka Soyong CNRD block ba bisungo, lengdo ka Soyong ba BL thaba, sordar syenong, sekretari syenong, kirurang ba long kemilang kupa kisamla hadu kihap kibarit. Ya ketika madan kabela produk nadu usnam arjakat ar. Lasdang bersenah usnam arjar arpau, herai namar ka jingwan shop ka klam covid. Baru ka jingmi ka jingnya persya aprinki kato kat ne, ketika madan kelas atengno, herai deh ka katlai terik naitung arjar arpau ar. Ya ketika madan lalak ban pendap. Ubak samlin malangyang haba ajing keren kum ukongsan. Ulai ka jiaro ikinukit kam shnong kibala treshitom. Walah pedeng kijing ikibabun baki kendu hakaban penurlong ya ketika madan. Ulong bakum unong mikmat udang don shibun kikam banle nakamenta banwanra ya karoi kapar hapo ka constituency. Ulong ru ba ketika madan kapat biang hereka don kam banang kampen baha syushu. Hakaba ulakula ru banshna daga galeri bantabru dakitin saudong jongka madan. Nolor kata ulakula ru bayak ketika madan on penlong kum ka mini stadium. Daka baong baleng ba kane kanlong ka jingkar kui kipaj ba kamta mi kisamla yelekai. Ketika madan hapo Soyong kaderu ka banengkong hapo ka constituency. Bandon ya ketika madan ka bapaka bat ka bala aru ban penlong ya kibabun ki turnamen nolor kataru kiwi ki program kum kijinga lang paj ba kijinga seng bat kiwi ki ba ajing metoy na kamta ki paj ba nong snong. Hakan ka sngi layo ru ka jingkran na UMDC BDO lengdo ka Soyong kibal ay ka jingkublay kinungkit kam snong bat kantui kipaj ba bakin sumar bahaya ketika madan. Lapan sipan singan ru hakan ka sngi pli madan da ki jingruai bat ki jingshat na kisamla jong ketika snong. Si jong ga jingsa jingkan mau hakan ka snong ga ba ki jongi ka snong Soyong. Ke konta ngapan pau ka jing kublay ya ki nungkit kam snong. Ki balay tan bantalang ban pendap ya kene kam kumne kumakalong ban yo ban pri ya kamane kene kamatan football tak seni hot ang to ko por ka bangalan ng nong kum UMDC kadon ke cingis sang sinap kumno ban penyeng ya pandol ha kene kamatan snong Soyong bat hadien malapar sang ban bu na ka di scheme kumbalay lak bat kampat dap bat hadien sa ibiang sa arlak ilala dan pelong bat penjeng yang pandar bat ka pandar jang sinot kayeng hangni bat kuntang hadien ketua bagi layo bat kirejit yang akum UMLA bat nga persang banbu ini ka skim hakan ke snong jang pi lengba ka district mineral fund ka bapoy kumba sanpuy lak prapo haja tekane kalong tang ka jing sedang bangayo i bahakan ke area Soyong jongi kiton ki player ki babet bat ber ki jual lekai ki apa rusa ASL bat ketika Super League hang Silong ki first division second division ki boy ki basi banta ya gani tekom ta ngai bang ni don kam kawe ke madan football ke babiang ha kan ke area Soyong jongi tekom ta da ki pau snam ngim don ke jakai lekai baki khon samla jongi kinyo ban kilan man bat ruban peni takasab ke bakiton jakum ta kanika sni gane kanong tang kajing sang gumbalaong mane kinorwan kading kajing sang ke baret bat ngayo ini baka cincai jungi kanong ke bacop bat mentah ni pensisa hakmat copi paro kiai ki balaja kiai ki balaleng kajing pentut joga klam covid bat kecing pentut katu katne kiton hi kindia dang bangam ongi ei nama ki samla jungi hangni kimdai ki samla ki basniu kimdai ki samla ki bakwa ban khang ni karoi gapar hanai ki don bat de ki rangba ki bai lambat lai kon samla jungi tekom ta ongi pi ki rangba ki don hadin joki kumno ban penwet ya karoi gapar tekom ta na soban ong kum unong nikman hakiki por kila don ki samla rangba kila pan RTI ki ong sa ay UMLA uja balay juba namar kani kan madan kala dak ta kajing bamsap bat kala jaluk kita pisah baro hanay ong pi kam day kuta makot ket bakane ka madan ketika pentho kabami ka lulong
ban pendap ya kani sini selor kapoi gumba sau put san put hate kendo baca ti serum kapoi takkan rio hidup praput iye te ban ket inu kendo naka wei ke jaka ban pendap hangi kam dei ke pasuk te konta ngong ipi ka jing pantrai laya cik kat kum ke jing ken ki ci ki ti bat video rengkat akun tabi kita ken ben pabem ban pelat ya kepisa kakum ke jing trai jong kam bakum ta ngilala ban pendap ya kaniru kam dei ke pisa ke ban suja sene jatai ngila pendap ho bat mentah bantung pendap inu klang ha kani ke madam kadang sa kumba sitangi ye bat ki reurang ba ki ong bantung inu klang ki hap tie chipau tingka welstong bat ke baiket sini kalong ke barembah ki ong ngila duna badeng ngile kunu bat nakalang jama kum UMLA ngalakar pa iki nongkit kam sedang ang pendap bejer kam dan sapit nga kay baduna bat kum ta mata kasih na perbenahan lepi na labu biang na kasyip minister special rural fund kumbang lailak untuk tujing cuplang ban tugi patap untuk kepor bat mentah pinsayo lo sanya kani ngong iti ngampat hun tangkat ni kiri kemadan habang ngapet ngalai tenat ya kemadan handai ngapet ya ki saudang saukun ngampat hun namar ngakwa bercai susu ya kani kemadan bahkan dapat dah kalari badro banyak kabar ya kejeng kede kalari perkhoi dah kikem kibabha te konta ngong iti akan ka senang ke banuan hoy mentaro kan persangi ke bangala ban bu ini skem ni kemadan Henry dah play ibet rengkat kecing kerku kejong pergi papa dawan biang hari kesenang kebanuan dan penting kena tangga kendro rengkat lu bagi nala nang ni nepeng badan bagi ko kebadan ni kan jamnut ke nomor kiang bayi ajaran badan ai ke badan ke papaka badai tangga ni ke badan nginum dan badan degawai pan hakan ni kesenang sayong jongi jekunta ki mengelam senang ki kon samla ilong kini wajud dan mesir ngalong ukpa ban pet ya kini bat ban penbahaya kini bat ka jintu jonga ngakwa ban tei daka mini stadium hang ni hajnar jumpi Islam arajar arpau kumba i sekretari jumpi ila patai ya kini ke story te i isketeri ila patai meni imla banda klet ya ga we ne ka jingdom tilang jom ni iba pangkua hekwa kedua play iba elingsa i bala donti ha ka bayu penya ya keling badan ha ka tu kopor badan sedang te ngasnyo ba ban ong ipi kedi ke badan kapde bong ba ai ne kaliang ka office jom ni denwe kedi ke jing trisikam jong kinong nikmat jong piu MLA aba webeli ulayane kumno ban penha penmiat ya kadi kemadan te ngasnyo kemen na kalian jongi ke office mengi ngila yo kala ya kapan yo ban stang ban tri kadi kemadan te ngadang ikren webeli kadi kajing ai kadi kapat tebiang ngangai ba hakin ni islam giban wan webeli unsa ai susu iskim ay kapan penbahaya kadi kemadan nang ba kadi kemadan Kanlong pura kaba madan kabalong badile kai bat kejakai song kebebiang sunat negeri madan layo jika kurupa nadu senan arja khatra menbag sunat dalam hagane kejaga kunta sona jiro yang emle badai beliau belang temen kam karena madan galang bagalang beg jinsin kya jong emle jongi naiskan ha election berawan andai subur banduna namar por palangan le berinsam patio madam la gade humsau la gade soang nundang football lebeng kuntang kepal yang sosnang mana hosar mana pikir hadir keskin berfer kiba umle wara berkompar kiwepar kemle
hakisnan melenda ngaleng jonga na jukule gapang itu kisana kan teb senrang la jorwai brang jumut kebaket jumut nananta kinang senang jong senang sayang Bilang pa sumar yani madan manar belanda ani madan bahasa yaksat kipon sama kentreb senrang kendan barkelaban ni nane madan bayi yani naleng jangan keku berdo bahas sebagai pangru ikirang basnang kibai presiden nado senam araja sakar barkelaban menta hawar jafuar nangi presiden namenta kapamet namenta kesusahan semua tahu Nila tier aslan kumba na pulen scattering na history na dok snam araja saka te nila ni kumba ko penulang ni nenta nila la penulang lengba dirap jam ta video jengi beran ne bakam tam amle jengi ibalbo yang next game yang berapa penulang tumbuh kalang ta te nang jengaro ngalaket nilawan di kerang yang ban kek yang ni jika hakaban kom ni jika israi jika nya kulai jika wan undan su sai ilai ni jika kador babet ba ai kan sanak pika te haku po sinang jengi kemudian pesan dan lang dengan su syirat no ban yasan ba senang dia ya badan